herukana M23 herukana babirigi babahaye 48 turizera ko bageze iwabo basubiye muri gakondo zabo bari batekera ko burya rero Katari buri yamenya ari ukuntu buri ishobora kuba yihagazeho hamagara abantu b'abagabo babiri bakajyayo bakicara bari bararahiye ko batazongera guhura nta n'ikizabahuza rwose bamwe bari bararahiye kurimbura abandi nuko bakagenda bakicara hagati harimo zira santimetero zingana kuriya bakongera bakaganira nyamara Katari akazi nta n'umutenya kuhava ariko hari amakuru numvishije buri ababirigi ngo bamaze kuhabwa ari amasaha bapfunyitse gahunda zose ibikorwa bari bafite by'abantu barabitwara birimo abantu bari barasabye amaviza babatwarira amafaranga babasubiza amadosiye ntibabasubiza amafaranga yabo ariko ibyo si ubusambo abo abazungu nabo baribara ibintu by'ubugegera nari nzi ko biba muri Afurika ibintu by'ubugegera bariba bakiba bakiba amabuye bakiba amafaranga bakiba abantu bakiba ubu se ubona turiya dufaranga koko kumana abantu n'ibintu mwakigiye mukunda Afurika ko ari nziza muri Afurika hari amazi ejo twababwiraga Lesotho ifite amashite amazi donc ari amazi amanuka hejuru imeza cyane nyine ureba ukaryohera ubwo abantu bafata inzira bakajya muri za Hawaii zahe kuki mutajya muri Lesotho gayo nguko mukunda Afurika cyane rero mu mwanya wo kwishyura amafaranga menshi y'amaviza mujya za Europe na za Amerika mujye mutega indege ya makeya cyangwa se mutege bisi musuri ibihugu bya Afurika guys biba bitangaje kumva mu minsi yashize hari inkundura zagiye zibaho kumva abastari runaka barimo ngo barakoresha ama DNA ngo bamenye ibihugu bya Afurika bakomoka kamone abajya bamukomoka muri za Nigeria hari twabonye muri za Cameroon bari Vinicius Junior hari Megan Markle twasanze akomoka muri Nigeria yanagiyeyo dusanga abantu ba Idris Elba bakomoka ngira ngo muri niba ari muri oya Senegal ngira ngo ni Ekoni Idris Elba amenya akomoka nko muri Sierra Leone barimo barakurikirana ibihugu bakomoka mu bya Afurika ariko twebwe turi muri Afurika tiye tuhava ntiturimo n'u Rwanda ubu ngubu wicaye mu Rwanda cyakora ngiye maze kugira mu mirenge myinshi y'u Rwanda n'utere nta karere ko mu Rwanda ntarakandagiramo ariko rwose mbakangurira gusura aho mutuye muhere hano wanyu musura u Rwanda visit Rwanda guys musura u Rwanda murumenye mujye hirya muhasure Tanzania muyisure Kongo muzayisure intambara nishira musure Kenya musure Uganda n'u Burundi nibakingura muzajye muhasure nge nigeze kujyayo visit Africa mugera mu bindi bihugu muri ko Africa ari nziza rwose ntako bisa asobanura yuko ari umukobwa yavutse ari umukobwa fact zose zirabigaragaza ko yavutse ari umukobwa ariko mu minsi yashize Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kongera kumwibasira cyagiye yasinyaga ya mategeko cyangwa se amabwiriza yirukana abantu bihinduje uko batavutse abirukana mu mikino aza kumugarukaho umukobwa rero yaje kwiyama Donald Trump cyane avuga ati uri umugabo rwose ntitaye ku banci intege Jeux Olympiques zo mu 2028 nzazitabira kandi zizaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azaba akiri president ngayo nguko bure nyine atitaye kuri Trump umuce intege umukobwa ya rwose yafashe umwanzuro ko izi Jeux Olympiques agiye kuzitegura nkuko yitegura izindi mikino yose kuko ni umuprofessionnel kandi career yakomba gukomeza kuyubaka atitaye ku bamuca intege nubwo watagenda ngo abone zero ngayo nguko rero uyu mukobwa rwose w'umwarigerie witwa Imane Kerif rwose arakataje cyane imyiteguro arayirimbanisha uyu munsi baremeranye ko bagiye gusinya gahenge bamara kubyemeranya umwe akarasi wundi n'undi agitarasi wundi ibyo bikavaho umunsi ukurikiyeho ukumva bongeye bagarutse mu kwifuza ko habaho agahenge uyu munsi rero noneho hagezweho guhererekanya imfungwa z'intambara akaba impande zombi zahererekanije umubare w'imfungwa zingana zigera ku 175 icyakora Uburusiya ngo burengerezaho Ukraine abantu 22 ngo bakomeretse cyane Zelensky cyo akavuga yuko ngo arenga ni masezerano ngo bagiranye ku ruhande ngo y'umwihariko numva zo babikoreye Trump no akivuga imyata yuko ngo ari we wabahuje kuri telefone ngo bakumvikana uko ako gahenge kagiye kugerwaho cyakora ko gashaka kuba kagiye kugerwaho ariko nyine bakirimo kuvuga ibya gahenge barimo guhererekanya n'imfungwa aho Zelensky cyo avuga yuko ngo yakifuje ko imfungwa zose zitaha ariko birashoboka yuko imfungwa za Ukraine zishobora kuba ari nyinshi ziri mu Burusiya bityo Uburusiya bukaba budafite inyungu mu kubahereza imfungwa zose kuko bo ntacyo bafite bazaba babahereza
ubwo rero bakaba bati tube tugumanye bamwe nibura muzajya bituma murasa hano gakeya. Imfungwa buriya nicyo zimara, imfungwa zituma utitwara uko ubonye ku gihugu muri kurwana. ubwo rero nyine Uburusiya iryo somo bararifashe bararizi. Buriya abarusiya bazwiho kutajya bafata imfungwa ngo bapfe kuzirekura. Abantu makuru numvishije y'ibihuha ntago nishuwa, kera ngo abantu bajyaga bajya kwigayo cyane cyane abanyafurika, noneho ngo abagiye kwigayo nuko maze ngo bakazabagira inkone batabizi, hanyuma bakazataha bakazasanga nta kintu nyine bazibwira ngo kubera ko bize mu Burusiya. Abarusiya ngo bari bazwi kuri ibyo bintu kabisa, ngo bakunda kubikora. Uko abantu bose babagabo bize mu Burusiya muri ibyo bihe bya kera, cyane cyane abirabura rwose, buriya uzakurikirana neza amakuru uzasanga kugira ngo nupfa kubona ufite umwana ngo bizaba ashobora kuba yarabaciye muri humye. Ariko hari abastronaute b'abanyamerika bari bamaze amezi 9 mu kirere, bari barahagamye hirya iyo ngiyo, bagiye bafite misiyo y'iminsi 8, barangije iki kimodoka bajyanye nacyo kibapfira, ko nyita kimodoka kandi icyo gajuru kibapfiraho, kimaze kubapfirayo bahagamayo, bamara amezi meza 9 bataragaruka. Ejo bundi rero, ejo nako umunsi ni kwa kane, ejo baragarutse kwa kabiri bageze iwabo muri Amerika. Ubwo rero twigarukira iwacu mu Rwanda, kazini wacu Muhoozi Kainerugaba finally ari mu Rwanda. Iyi nkuru ngamutegereje igihe kingana iki, uzi igihe bahere bavuga ko Muhoozi azaza mu Rwanda hashize nk'ibyumweru nka bingahe, bavuga ngo yaje, ngashaka ko yaje ngo mwibanga, ngashaka ko yaje ngo yagiye, ngashaka ngo Muhoozi rero twibutse ko ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, igihugu cya Uganda. Ise Yoweri Kaguta Museveni abereye perezida imyaka myinshi. Muhoozi rero akaba ari umuyobozi w'ingabo z'icyo gihugu, akaba rero ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. All look yellow coat incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Inshuti abakunzi mudukurikira ku mbuga ya Feza, turabashuhuje cyane. Hello, long time, hari hashize amasaha menshi tutabonana, twari tubakumbuye, turize ko mwari mudukumbuye. Wow, mumeze neza, turizera ko mwabaye amahoro aho mwiriwe hose, mu kazi, mu bikorwa bitandukanye, abari mu biruhuko, abari muri izindi gahunda zitandukanye, abari gutegura ubukwe muri weekend. Turabashuhuje cyane rwose, turizera ko mumerewe neza. Naho turagarutse ku mbuga ya Feza, ufite amakuru ashyushye. Duherukana M23, duherukana Ababiligi babahaye 48, turizera ko bageze iwabo, basubiye muri gakondo z'iwabo bari batekera. Hanyuma M23 yari yanze kujya kwitabira ibiganiro by'u Rwanda kubera impamvu zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga yivangaga muri biriya bikorwa byo kugarura amahoro cyangwa se byo kugarura umutuzo. Hanyuma rwose M23 yari yateze yanagiye ifata umwanzuro ku munota wa nyuma yuko itakibyitabiriye. Ngayo nguko. Nyuma yaho rero twakomeje kubona ibikorwa bitandukanye, tubona abaperezida b'ibihugu byombi cy'u Rwanda na Kongo bahurira muri Katari. Ngayo nguko. Burya rero Katari buriya menya ari ukuntu buri ishobora kuba yihagazeho, hamagara abantu b'abagabo babiri bakajyayo bakicara. Bari bararahiye ko batazongera guhura, nta n'ikizabahuza rwose, bamwe bari bararahiye kurimbura abandi, nuko bakagenda bakicara hagati harimo ziriya santimetero zingana kuriya, bakongera bakaganira, nyamara Katari akazi. Ngayo nguko. Ubwo rero nk'uko nyine twabisize, turagarutse cyane, turizera yuko amakuru mugenda muyakurikirana umunsi ku munsi, kandi rwose turizera ko mwari mudukumbuye cyane. Abari mu Rwanda turabashuhuje cyane, abari ku mipaka y'u Rwanda, ku mbibi cyangwa se harya bazita ngo ni kumbago, imbago menya ari zimwe bacumbagiriraho, ku mipaka y'u Rwanda, bari mu kazi gatandukanye bakorera ku mipaka y'u Rwanda, abari hirya y'u Rwanda mu bihugu duhana imbibi bya East Africa, abari mu bihugu bya Afrika bumva ururimi tuvuga, abari hirya y'umugabane wa Afrika ku isi yose,
ndetse no mu byogajuru no mu yindi mibumbe. Turabashuhuje cyane rwose rwose, ikaze ku mbuga ya Feza. Ngayo nguko uyu munsi rero, uyu munsi turi mu Rwanda, twebwe turacyari mu Rwanda, nta na gahunda yo kuhava dufite, nta n'udenya kuhava, ariko hari amakuru numvise buriya ababirigi ngo bamaze kuhabwa ariya masaha bapfunyitse gahunda zose ibikorwa bari bafite by'abantu, barabitwara, birimo abantu bari barasabye amaviza, babatwarira amafaranga, babasubiza amadosiye, ntibabasubiza amafaranga yabo. Ariko ibyo si ubusambo. Abo abazungu nabo baribara, ibintu by'ubugegera, nari nzi ko biba muri Afurika, ibintu by'ubugegera bariba, bakiba, bakiba amabuye, bakiba amafaranga, bakiba abantu, bakiba ubuze kubona turiya dufaranga koko akumana k'abantu n'ibintu ngane bajyana. Ariko rero bamenye ko ibintu ari ubushushwe. Ubwo bateganyaga gusaba amaviza yo kujya muri biriya bihugu, ariko ubundi mwarebye ibihugu bya Afurika mujya kwisurira ko bitagoranye, kandi ko ibyatsi n'ibiti bihamera n'ahanini habihariye. Ku bundi mama mwakigiye mukunda Afurika ko ari nziza. Muri Afurika hari amazi. Ejo twababwiraga Lesotho ifite amashite, amazi donc ari amazi amanuka hejuru, meza cyane, nyine ureba ukaryoherwa. Ubwo abantu bafata inzira bakajya muri za Hawaii, kuki mutajya muri Lesotho? Ngayo nguko mukunda Afurika cyane rero, mu mwanya wo kwishyura amafaranga menshi y'amaviza mujya za Europe na za Amerika, mujye mutega indege ya makeya cyangwa se mutege bisi musura ibihugu bya Afurika. Guys, Afurika irabakeneye cyane. Afurika ni iwanyu. Afurika yes ikeneye ko namwe murayikeneye, mukeneye kuyimenya. Dukeneye kumenya Afurika kubera yuko igihe kinini cyashize tutabona amahirwe yo kumenya Afurika. Ubu nicyo gihe buriya turimo turakanguka kugira ngo tumenye iwacu, tuhakunde. Biba bitangaje kumva mu minsi yashize hari inkundura zagiye zibaho, kumva abasitari runaka barimo ngo barakoresha ama DNA ngo bamenye ibihugu bya Afurika bakomokamo. Kamone abajya bamukomoka muri za Nigeria, hari abo twabonye muri za Cameroon bari ba Vinicius Junior, hari Megan Markle twasanze akomoka muri Nigeria, yanagiyeyo. Dusanga abantu ba Idris Elba bakomoka ngira ngo muri niba ari muri Senegal, ngira ngo ni Ekoni. Idris Elba amenya akomoka nko muri Sierra Leone. Barimo barakurikirana ibihugu bakomoka mu bya Afurika. Ariko twebwe turi muri Afurika tuye tuhava, ntiturimo n'u Rwanda. Ubu ngubu wicaye mu Rwanda, cyakora ngiye maze kugera mu mirenge myinshi y'u Rwanda, n'uturere nta karere ko mu Rwanda ntarakandagiramo. Ariko rwose mbakangurira gusura aho mutuye, muhere hano iwanyu, musura u Rwanda, visit Rwanda guys, musura u Rwanda murumenye, mujye hirya muhasure, Tanzania muyisure, Kongo muzayisure intambara nishira, musure Kenya, musure Uganda n'u Burundi, nibakingura muzajye muhasure. Nge nigeze kujyayo. Visit Africa, mugera mu bindi bihugu muri ukuntu Africa ari nziza rwose pe, ntako bisa. Tukiri muri Africa rero, hari saga yabayeho. Ubu turi muri 2025, umwaka ushize 2024 hari Jeux Olympiques cyangwa se Olympics zabereye mu Bufaransa. Hari saga yabayemo umukobwa w'umunyarigeria ukina box, waje kwitabwaho cyane na media cyane kuri skendo yari yavutse, bamuvugaho yuko ngashobora kuba atari umukobwa, ngo yaravutse ari umuhungu, akaba yari yihinduje. Byarashyushye cyane, biravugwa cyane, bigarukaho cyane. Kubera iki? Kubera ko umukino yakinnye, Umutaliyani barimo gukina yamuteye mu masegonda 49 umukino utangira, amushyize down. Ibintu babigira birebera, turiya ntabwo ari umukobwa, yavutse ari umuhungu. Ndetse biza no kugera igihe nyuma cyakora yaratsinze, abona gold medal mu cyiciro cye cy'ibiro 36 yakinagamo. Hanyuma nyine Olympics zirarangira, asobanura yuko ari umukobwa, yavutse ari umukobwa. Fact zose zirabigaragaza ko yavutse ari umukobwa. Ariko mu minsi yashize Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kongera kumwibasira. Cyagiye yasinyaga ya mategeko cyangwa se amabwiriza yirukana abantu bihinduje uko batavutse, abirukana mu mikino, aza kumugarukaho. Umukobwa rero yaje kwiyama Donald Trump cyane, avuga ati uri umugabo rwose nitaye ku banci intege. Jeux Olympiques zo mu 2028 nzazitabira kandi zizaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump azaba akiri perezida. Ngayo nguko rero nyine atitaye kuri Trump muca intege, umukobwa ya rwose
fasha umwanzuro ko izi Jeux Olympiques agiye kuzitegura nkuko yitegura indi mikino yose, kuko ni umuprofessionnel kandi kariyeri yakomba gukomeza kuyubaka atitaye ku bamuca intege nubwo watagenda ngo abone zero. Ngayo ngo korera uyu mukobwa rwose w'umwarigerie witwa Imane Kerif, rwose arakataje cyane, imyiteguro arayirimbanisha. Uyu munsi rero ku makuru y'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya nayo irasa nkaho ibintu biba kugenda biba byiza, ariko nyine icyerekezo cyabo ntibigaragara cyane. Uyu munsi baremeranye ko bagiye gusinya agahenge, bamara kubyemeranya umwe akarasi wundi n'undi agatarasi wundi, ibyo bikavaho. Umunsi ukurikiyeho ukumva bongeye bagarutse mu kwifuza ko habaho agahenge. Uyu munsi rero noneho hagezweho guhererekanya imfungwa z'intambara, akaba impande zombi zahererekanije umubare w'imfungwa zingana zigera ku 175. Icyakora Uburusiya ngo burengerezaho Ukraine abantu 22 ngo bakomeretse cyane. Zelensky akavuga yuko ngo arenga ni masezerano ngo bagiranye ku ruhande ngo y'umwihariko numva zo babikoreye. Trump no akivuga imyata yuko ngo ari we wabahuje kuri telefone ngo bakumvikana uko ako gahenge kagiye kugerwaho. Cyakora ko gashaka kuba kagiye kugerwaho, ariko nyine bakirimo kuvuga iby'agahenge barimo guhererekanya n'imfungwa, aho Zelensky avuga yuko ngo yakifuje ko imfungwa zose zitaha, ariko birashoboka yuko imfungwa za Ukraine zishobora kuba ari nyinshi ziri mu Burusiya, bityo Uburusiya bukaba budafite inyungu mu kubahereza imfungwa zose kuko bo ntacyo bafite bazaba babahereza. Ubwo rero bakaba bati tube tugumanye bamwe nibura muzajya bituma murasa hano gakeya. Imfungwa bura nicyo zimara, imfungwa zituma utitwara uko ubonye ku gihugu muri kurwana. Ubwo rero nyine Uburusiya iryo somo bararifasha bararizi ya ngaye nguko. Icyakora abatashye babona ko rwose bishimiye gusubira iwabo, kuko nyuma y'imyaka 3 igihe bafatiwe bataza amakuru y'imiryango yabo, batazi iwabo ko hasa, babonaga rwose bishimye, ibineza neza ari byinshi, amarira, abantu bataherukanaga imiryango yabo. Icyakora ngo bagiye kwitabwaho barebwe cyane n'ubuzima bwo mu mutwe. Buri abarusiya bazwiho kutaya bafata imfungwa ngo bapfe kuzirekura. Abantu makuru numvishije yebihuha ntago nishuwa, kera ngo abantu bajyaga bajya kwigayo cyane cyane abanyafurika, noneho ngo abagiye kwigayo nuko maze ngo bakazabagira inkone batabizi, hanyuma bakazataha bakazasanga nta kintu nyine bazibwira ngo kubera ko bize mu Burusiya. Abarusiya ngo barabazwe kuri ibyo bintu kabisa, ngo bakunda kubikora, uko abantu bose babagabo bize mu Burusiya muri ibyo bihe bya kera, cyane cyane abirabura rwose. Buriya uzakurikirana neza amakuru uzasanga kugira ngo nupfa kubona ufite umwana ngo bizaba ashobora kuba yarabaciye muri humye, ariko rwose Abarusiya ngo ibyo bintu babizwiho. Ubwo rero rwose ntago birashoboka ko nabo banya-Ukraine bashobora kuba batapfuye kubarekura gusa, kuko Abarusiya rwose ako kantu bakazweho ko kutapfa kurekura imfungwa gutyo gusa batayihaye impamba. Ngayo ngo ko rero abanya-Ukraine nabo bavuze ati abantu bacu tugiye kubanza tugiye kubapima turebe n'ubuzima bw'umutwe ko bumeze neza, bitabweho n'abaganga, hanyuma babone gusubira mu miryango yabo. Nuko rero Imana yafashe rwose. Icyakora guhura n'imiryango yabo ni byiza, abonaga ko binejeje rwose, babyishimiye cyane ya. Tukiri rero mu basubira iwabo n'abagira gute, hari abastronaute b'abanyamerika bari bamaze amezi 9 mu kirere, mu kirere bari barahagamye hirya iyo ngiyo, bagiye bafite misiyo y'iminsi 8, barangije iki kimodoka bajyanye nacyo kibapfira, ko nyita kimodoka kandi cyo gajuru kibapfiraho, kimaze kubapfirayo bahagamayo, bamara amezi meza 9 bataragaruka. Ejo bundi rero, ejo nako umunsi ni kwa 4, ejo baragarutse kwa 2 bageze iwabo muri Amerika. Bahageze ariko mu kuhagera nyine urumva ingaruka zo kuba aho hantu, donc na hantu bundi hatabebwa, siniko bavuga, hatagenewe kuba, hatagenewe gutura. Rero kugira ngo ubeyo ubaho nyine ubaho mu buzima buri artificial, niko navuga, ubure expose ku mareyo atandukanye, ubure expose ku zindi reyo, donc ibintu byinshi reyo na produit chimique nyinshi ubure expose kuri zo utari suppose kuburi expose. Niyo mpamvu ubundi misiyo iba ari iminsi mikeya, ariko bagize ibyago nyine baragenda bahagamayo, bityo bagumayo. Rero iyo bagarutse bimeze gutyo, ababitegereza bavuga ko bahindutse, ndetse kuko inura ibyo amafoto yabo mbere yuko bagenda n'ubu ngubu urana amasura yabo yabaye umweru, barererutse, amaso yabo bona basa nk'abatareba neza, biranahwihwiswa yuko ibipimo baracyapima ubuzima ariko bumeze neza. Biranahwihwiswa yuko ishobora ubwonko bwabo ushobora kuba bwarahungabanye, kandi n'umubiri wabo usanzwe ukazagaragaza wenda mu minsi iri imbere, ukazagaragaza akantu ko gucika intege cyane, kubera yuko
hari reyo ziba zirimo ngo zidakorana bari n'uruti rw'umugongo, bityo rwose kiriya gihe bamazeho gishobora kutazatuma bakomeza ubuzima bwabo bukomeza kuba uko bwari bumeze imbere. Ubwo rero nyine nabo bagiye kwitabwaho n'abaganga. Ikiza cya biriya bihugu nuko byose baba babifite, abaganga bari bafite ko badiringa n'ibyo bibazo babizi. Ngayo nguko. Ubwo rero twigarukira iwacu mu Rwanda, kazini wacu Muhoozi Kainerugaba finally ari mu Rwanda. iyi nkuru ngamutegereje igihe kingana iki. Uzi igihe bahereye bavuga ko Muhoozi azaza mu Rwanda hashize nk'ibyumweru nka bingahe, bavuga ngo yaje, ngashaka ko yaje ngo mwibanga, ngashaka ko yaje ngo yagiye, ngashaka ngo Muhoozi rero twibutse ko ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, igihugu cya Uganda. Ise Yoweri Kaguta Museveni abereye perezida imyaka myinshi. Muhoozi rero akaba ari umuyobozi w'ingabo z'icyo gihugu, akaba rero ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. Umuyobozi w'ingabo ku kibuga cy'indege yakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo w'u Rwanda nawe. Hanyuma ubwo nyine bagiye kuganira ibijyanye nyine n'akazi, ariko rwose kazi rwose ari mu Rwanda, turamwishimiye cyane, nagubwe neza rwose pe. Nashaka amarenga kandi kumwera be yitemberera, kuko yagaragaje cyane ko mu Rwanda akunda, ariko buriya abantu baba mu myanya yo hejuru, mu myanya y'icyo buriya baragowe. Ntushobora kwivira ahangaha ngo ujye gusura umuntu mwamenya ngenda kuri internet cyangwa se muziranye simbizi, ngo utege indege cyangwa utege imodoka ugenda ujye kumureba mu kindi gihugu, mpaka na delegation na diplomasi media zikakuebana rwose. Bazabadohorere bashyireho agahe ko kujya nabo batembera bakajya kita nka periode de grace, ku buryo nyine ashobora kuva mu gihugu akajya mu kindi bitiswe diplomasi, bitiswe uruzinduko rw'akazi, akaba yatembera nyine nawe agasura abantu, akagenda nyine akarya ubuzima, nta muntu umufotora, nawe ugira gute rwose pe. Aba bantu rwose buriya ngemba numva barabujijwe nk'uburenganzira. Kumva rwose ntashobora kuva mu gihugu cyawe paka amabendera kugenda inyuma, ingabo ngayo nguko. Icyakora rwose wasanga buriya privilege bafite bayinjoyinga, ariko ngemba mbona nako ngako bagakeneye. Yes, ngayo nguko rero free movement kuri buri wese rwose byakaba yari ingenzi, ariko ntibirashoboka. Cyakora muri Afurika wenda bizakunda, intambara muri Kongo nirangira, n'izindi zirimo kugenda zitambuka, cyane ko ibihugu byinshi birimo kugenda bibona ko umukoloni atari umuntu wo gukorana nawe. Ubwo rero abanyafurika nibamara kumenya ko Afurika ariyo yabo, bakaba bene wabo ari Abanyafurika, twizeye ko tuzajya tuzenguruka Afurika n'amaguru cyangwa n'imodoka cyangwa n'iki, ntawe udutangira, ntaho duhezwa. Ngayo nguko. Turizera ko rero amakuru y'uyu munsi yabaryoheye. Mukora subscribe ku mbuga ya Feza, like na share nk'ibisanzwe, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho bigisohoka. Ngayo nguko rero turi kumwe cyane, turabakunda. Ibiganiro byacu biri imbere, mujye mubikurikira, mudutera inkunga, mukore share, inshuti zanyu zibe inshuti zacu, kandi rwose ibyifuzo byanyu mubitugezeho, natwe tuzatubishyira mu bikorwa, kuko ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twe. Turabashimiye cyane, turi kumwe cyane, turabakunda. Tuzasubire so free in this world, your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. You glow,
this, I'm so free in this world. Your love, lovely Bo, just be Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we adore Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we want more. Lovely Bo, we adore. Lovely Bo, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely Bo, you make our hearts skip a beat.